Мен жаралдым, дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум, каткырык, мазак, түмөн. Коомдун жутуп алгандай аң сезимин коёмун, турса да артып күнөө. Келсе кокус, акыркы таң аткан күн, куу кекиртек себеби азаптардын, алма шактай сооп байлап мөмө бербес, кантип арам астына жаратканды. Жай намазга жаш төгүп ыйлай албай, ата-энемдин бутун өп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип арам астына жаратканды. Чүкө болуп, үмүтүм өкчөлгөнмүн, чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын, акыретте сүйлөсө көз көргөнүн, кантип турам астында жаратканды. Баба жолун байыты улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бурак ачам, кара курсак тобуна топук кылып, бир жетимдин башынан сылабасам, кантип турам астында жаратканды. Аскырыктан адашкан кайта албасам, ар ишиме мактанып айгайласам, көпүрөнү балалык куруп берген ичкен досту ичпе деп айта албасам, кантип турам астында жаратканды. Туман басып, көзүмдү дардаңдасам, түккө турбас акчы үчүн жалмаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып, адам болбой калуудан арданбасам, алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыртан келе албасам, кур напсиме мойнуман жетеленип, убакытты пайдама жеңе албасам, кантип арам астына жаратканды. Жасалгандай таптаза тунук нурдан, гүл жыттанган кыз дүйнө кызыктырган, мээ айланып жүзүнөн өпкөн кезде мээримдүүнүн өзүн да унуттурган. Кеңкейемин өмүрдөн түргүткөнгө, эмне таптын түбөлүк түркүк жерде. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. Айткылачы, кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө. هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لما لا لما لا 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 لما لا لما لا 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 لما لا لما لا 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 لما لا لما لا 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 هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بعد كلام وعين كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لما لا لما لا 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 لما لا لما لا 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 لما لا لما لا 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 لما لا وحي لما لا
في المنام كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. لما لا 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 هذا سلام هذا سلام هذا Hurmatlı yaşlar, hurmatlı uğurdaşlar, hurmatlı megendeşler, amansızlar var.
Барыңыздар бүгінгі Алла Тағаланың чыныгы кулдары болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы үмметтери болгон. Жакшы адамдар тарабынан уюшулган сен жалгыз эмессиң боордошум аттуу сый дасторконго барыңыздар кош келипсиздер. Рахмат. Албетте ушул күнгө жеткирген ушундай дасторконду насип кылган Алла Таала жаратканга чексиз шүгүрлөр айталы, чексиз мактоолорду айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарды айталы. Дагы бир жолу барыңыздар кош келипсиздер урматтуу койгоноктор. Анда эмесе бүгүнкү жакшылыгыбызды баштап берип коюу үчүн, бүгүнкү жакшылыгыбызды уюштуруп жаткан биздин жакшы адамдарыбызды чакырып коюп рухсат этиңиздер. Музаффар Таксыр Каныша эже, ошондой эле Салим эже келиңиздер. Бүгүнкү жакшылыгыбызды өзүңүздөр баштап бериңиздер. Бир кол саап коелу биздин уюштуруучуларыбызга. Albatta, har bir narsaning uyushtiruvda o'zining tugamugan tuyushugi bor bo'lganda, o'sha tuyushukni arqalab Alloh taolaning roziligi uchun shunday yaxshi narsani uyushtirib, sevib bo'lib жатқан o'sha uyushtiruvchilarga bir durkuratib qo'shib qo'yingizlar to'g'anlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Albatta Muzaffar Taksir söz başlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala muhtalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. El üçün, mekan üçün, din üçün, bulut üçün ayrılım dep kançalardan bir toğanlar bilen hizmet kılıp atat. Allah subhanahu wa ta'ala oşulardı da işine, imanına, ömrüne, din sorumuna berke versin. Hurmatlı cemaat, hoş gelipsizler. Bugün sizlerden toyumuzda biz Uşak eli, Uşak jaranları, bütün Kırgızistan boylu bir toğanlarımızın maslahat taşıp, bir toğanlarımızı bütün toy ötkürüp belirlediğin maksat bilen hareket kılan meynetin neticesinde oturasızlar. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis mazmununda muhtaçlarga bayınday özgürlüğün tegerliğindeki jaranlarga yardım beren insanlar men beşte uşunday biri bolot degen bir hadis mazmununda uşunday sözler gelir. Hurmatlı cemaat, barımızlar, az kendizler bizni bir tuğanmışsızlar. Bugünkü uşu işçilarımız, ustazlar bilen kança jekeler, kança ağaylar oturup, sen жалгыз эмессиң деген уран менен башталган негиз, Кудай кааласа бул көп чозулар көп болот дагы жыл сайын ай сайын өткөрүшкө аракет кылабыз. Негизи кош келипсиздер. Алла Таала биз-бирибизди берекелүү өткөрүп берсин. Рахмат. Рахмат. Алла Таала разы болсын. Урматтуу Таксир. Адемсе ошол уюштуруу тобунун жанында колуна кол, бутуна бут болуп, ошо жөлүп, таяк ошо жүргөнүбүздөн Кылшак айыл өкмөтүнүн дегеле өзгөн районунун десек деле болот. Сыймыктуу эжебиз, сыймыктуу энебиз Салим эжебизди бир кол чалуу арасында сөз берейин. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү той деп атадык. Анын автору Кубанычагай төрт отурат. Сен жалгыз эмессиң деген чайды 17 августтан бери ушул тойду уюштуруш үчүн Музаффардын Мухаммед Али мечитинде уюшулуп, комиссия түзүлүп чыкканбыз. Мен ушул бала 95% салымы бар. Биз багыт көрсөттүк, жол көрсөттүк, спонсор таптык. Ошол сиздердин тойду көз берип аткан баары акча менен болот да, санаа кетейиндер. 10 тукумга бир тукум зекет берип коюңуз, садака берип коюңуз. Ишканаңыздын эсебинен деген ишкерлерди таап, ушул уюштурдук. Ошол адамдардын алаканына Аллахтан нур жагсын. Куш келипсиздер. Бул майыптардын майрамы эмес. Той.
чек бериш кыйын. Сиз үйүңүздү Кудайдын үйүнө берип койдуңуз. Сизге мен алкыш айтам элдин атынан. Рахмат, ешкесізді апарып болмыз. Әлбетте, бүгін той туғандар. Андықтан ырдайлы, билейлі, шер қызайлы. Дағы бір жол байрамыздар менен. Рахмат, андемесе Музаффар ағамыздың оң қолы. Әлбетте, қырғыздарда айтады емес пе? Жалғыз аттан чаң шықпайды дейді. Жалғыз Музаффар ағамыз әлбетте қиналады эле. Мындай ежекелерimiz жардам бермесе, андемесе ушул Музаффар ағамызға жақындан жардам берген жардамшысы Қаныша ежемізге бір қол шабыт арасынан сөз берелік десеңізге. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, куш келипсиздер. Сиздер үчүн майрамдык ак дасторконду жайып отурабыз. Бизди коштоп, кубаттап бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат. Рахмат, Алла разы болсын. Әлбетте, uyuşturgan bin adam koldoğu, uyuşturgan bir adam koldoğu bin adam deydi. Oşu çayga, oşu toyga öz salımının koşuğun жалпы musulman bir turganlarımızga Allah Teala razı olsun, tapkanlarına ömrünü yaşosuna Allah Teala berekesini versin deyiz. Жалпыға рахмат, bir bol şarkıları çalgısına рахмат. Бар болыңыздар, сіздер тағы. Бар болыңыздар, bize mehmandardı беріңіздер, işti bizге тапшырып беріңіздер. Рахмат. Adımızı бүгінгі sen жалғыз емессің, борышымақты сый дастарханға, тойға бір бізден ұлы урматтуу дамыларыбыз, алымдарыбыз келген. Андемесе ушуларды чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Өзгөн райондук хакимияттан келген өкүл Өмүр Таксы ошондой эле өзүбүздүн алымыбыз, дамылабыз, жолдош дамыла келип коебуздар. Сөз кезеги сиздерде. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelingizler, hoş gelipsizler. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Teala inşallah bugün öte bir meyrimini tövüp, rahmatını tövüp, nazarını salıp durgan yer bu yer. Allah Teala her bir insanı yaratıp, her bir insanı öz rızkısından yaratkan. Bugün oşol Allah Teala bir sunoo berip, oşol sunoo bergen insanlarga da ne kılıp koldurup көрсөтөйүн деп, oşol Muzaffer namaz başında turup, janında ejelerimiz, oşol uyuşturganlar, koldurup көрсөткөндөр, жардам бергендер баарыңыздан Аллахтан разы болсын. Албетте бул ишти кылыш өтө кыйын. Айрыкча эл менен иштеш өтө кыйын. Бирөөнүн чөнтөгүндөгү каражатты кай жака иштетиш үчүн жол көрсөтүү ал абдан кыйын. Бирөөнүн мээнет менен тапкан каражатыны ошол тарапка берсең сооп болот деп айтып жеткириш ал абдан кыйын. Бирок ошол нерселерге карабастан колдон келишинче ушул жанагындай карап ушундай фонддорду уюштуруп элди чогултуп жөн жатпастан ар дайым түнү күнү дебестен кызмат кылып жүргөн Мусафардан Алла разы болсун. Бул өзүбүздүн райондогу имамдардын арасында дагы өтө бир активдүү жакшы адамдарыбыздан бири. Окуу борборлорду уюштуруп, сабактарды уюштуруп келет. Аллах Таала ишиңизге береке берсин, жакшылык берсин. Ал эми айта турган болсо, урматтуу коноктор, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала кимге кааласа суноо берет. Бирок суноону дагы Аллах Таала жакшы көргөн пендесине берет. Ошол Аллах Таала кайсы бир үйгө суноо берсе, бир ден соолугуна башка нерсеге, эмне ошол нерсеге бир туугандар, жакындар өзү сабыр кыла турган болсо, анын мукафаты, анын белеги бейиш болот дейт. Караңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадиси кудсиде айтат: эгерде кайсы бир инсанды Аллах Таала, кайсы бир өмүрөнү, кайсы инсанды жакшы көрсө,
ошол пендесini бейишке чыгышын кааласа кыямат күнү сурактан жеңил өтүп бейишке тезинен киришин каалай турган болсо Аллах Таала ошол үй-бүлөгө эмне берет? Эң биринчи сыноо берет дейт. Алардын ден соолугуна, алардын өмүрүнө, алардын мал дүйнөсүнө, бала чакасына, жакындарына сыноо берет дейт. Ошол сыноого Аллах Тааладан келди деп сабыр кылса, нашүкүр болбосо, неге мен мындаймын, неге андаймын дебестен, ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, Аллах Таала эмне кылат экен? Ошонун белегине кыямат күнү эмне кылат? Аллах Таала жаннат менен сүйгүчүлөйт дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер эмне Аллах Тааланын берген бир неамат берекесиdir. Ошондуктан ушундай инсандарды карап, ошол нерсеге сабыр кылган жакындарына, ата-энелерине Аллах Таала разы болсун. Аллах Таала өмүрүңүздөргө береке, жакшылык берсин. Андан кийин эми эгерде кайсы бир инсан жакшылык кылса дейт, караңыз. Кайсы бир инсан жакшылык кылса, 1 сом берсе, Аллах Таала ошону 100 сомдон 1000 сомго чейин, 1000 сом берсе, 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин эмне кылат? Аллах Таала көбөйтүп берет. Аллах Таала Кур'анда айтат, ким Аллах жолуна 1 сом берсе, андан 10дон 700, кээ бир аяттарда 75, ошондой көбөйтүп кете берет. Ким Аллах жолуна 1 сом сарптаса дейт. Ошондуктан колдон келишинче баарыбыз эмне кылайлы? Ушул интернет тармакка да чыгат, жардам берели, колубуздан келишинче жардам колун сунайлы. Себеби ар бир инсан оң колун берген садаканы сол колун көрбөсүн дейт. Ошол жүрөктөн жакшылык иш кылсак, ошол нерсени сол кол көрбөй тургандай, эл билбей тургандай, ошол муктаж адам алган акчасын үчүн ошол адамдын алдында эмне кылып, уят болуп калбай тургандай эмне кылып, жакшылык иштерди көп жасай билейли. Аллах Таала өмүрүңүздөргө береке, жакшылык берсин. Өзгөн району хатимияттын атынан, баардык имамдарыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, музафарданла. Ар дайым ушул жакшылыкта жарышып, ушундай жакшы иштерди көтөрүп жүрө бериңиз. Кудай кааласа дайым байраныштабыз. Колдон келишинче жардам кылабыз иншаллах. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Taalaga şeksiz şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e duruk jana salavatlar olsun. Oşonday da Allah Taaladan korkkan, özünü haramdan saklagan muttaqin zatlarga da Huday Taala'nın salamlar olsun. Oşolardın katarında şu jerde oturgan, uşul жакшылыктарга күбө болгон баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтык жана аманчылык болсун деп тилеп сөзүбүздү баштайбыз. Мына алдыбызда сүйлөгөн инсандардын катарында биз дагы Аллах Таалага каршы сиздерге айтабыз. Музафар таксыр эмне дейт экен? Сиздердин кылып жаткан ишиңиздер мынабу колунда жокторго, анча-мынча жетишпеген инсандарга кылган жакшылыктарыңыздар ушундай сыпатталат. Биз бир айтып коелу мисал кылып. Адам ата алейхисаламды дагы жер бетинде та кыяматка чейин канча инсан жаралса, Аллах менен инсандын ортосунда талаат кылып, ушул жер бетинде жаратып жөнөттү да. Болсо Адам ата алейхисаламды бейишке чыгарган эле. Ошол боюнча койбойсо болот эле да. Бирок Адам ата алейхисаламды кайра жерге түшүрдү. Эмне үчүн? Далалат болсун, яни далил болсун. Биз далдалчы деп коебузбу? Ошол ортомчу адамдардын катарындагы Адам ата алейхисаламдагы кийинки адамдарга ортомчу болсун деп койду да. Эмнеге? Азыркы учурларда бизден кийин дагы ушундай инсандар болот. Бейишин каякта эле, жаннатын каякта эле, тозогун каякта эле деп сурагандар бар да, ушундай ишенбегендер бар. Ошого Адам ата алейхисалам бейишти көргөн да. Бейиш мондай экен деп туруп пенделерге айтканда ишенет. Мына ортодогу адамдар дагы ошол эле сыяктуу да кылып аткан жакшылыгында ушундай жакшы мукафаттар бар. Жашоодо сенин бактың болот деген сыяктуу экен да. Биз ошон үчүн Аллах Тааланын бар экенин, келечегибиз дагы бар экенин ишениш үчүн ортомчу адамдар ушундай чыгып турат экен. Болбосо
Peygamberlerde kim yönetti? Peygamberlerde de Allah subhanahu wa ta'ala yönetkende. Ortadan en kılaterinde hiç kim çıkarmayıtkende, onu Allah ta'ala özü tanıdap durup ortaga çıkaratken. Oşol siyaptı sizlerden ortaga çıktınızlar. Buna elge жақшылық kılganlar. Muhtajlarga жақшылық kılgan tez yapta kuvançlık oturadi. Hazır aytып atpayбы? Ben ancha adamlarga jamon ko'rindim. Bir narsa so'rab atibdi. Yani ortada turish o'ta qiyin ekanda. O'shaning uchun Allah subhanahu wa taolo yaxshi ko'rgan insonlarni el o'rtasına chiqarib qo'ygan. Sizlerden Allah taolo rozi bo'lsin. Buna yerga kelgan mehmonlarimiz, cho'ng kichik mehmonlarimiz, sizlar yaxshi tamoqlanib, to'ylashib, kursağınızlar to'yib, quvonishlarga to'yib ketingizlar. Hech qachon o'rvangizlar, sirqavangizlar, hech narsadan kep bo'lmangizlar. Eli jurtuz bor ekan. Mana Qurshaq eli shunday ko'rinishni ko'rsatib жатadi. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarga Çok rahmat, ağırlarımızlar, çok rahmat, razılık dilleri, var olmuşlar. Daima bizde жақсы жаққа ündep türüyoruzlar, rahmat. Anda bize sözün кезегine bizim rayonda həkimçilikten kelgen öküldörüz biraz tanımamadı şey. Ağaçı Qurshaq ayın hökümetinin kelgen öküldörgö bereli. Qurshaq ayın hökümetinin orunbasarı Eraliyev Putman Arziyevich ağız baş bolgu jabırını bereriz. Quvonch ağabыз ayıldı kengeştin deputatı Suranbayev Aybek ağız baş bolgon jamaat. Ошондой эле жалпыбызды бүгүнкү күндө эшигин ачып бычагына батырып отурган, Акдасырдын жайып отурган Чейитбек тойханасынын ээси Эркебай агабызды да кошо чакырам. Келиңиздер урматтуу жамаат. Сөз кезек сиздерде. İşinizlerge iyilikler olsun. Anda bize kutmanaga siz başta beresiz mi? Quvonchaga siz başta beresiz mi? Assalamu alaikum, qadrli jamoat. Muna bugun sizlarning bayramingizlar, baribizning bayramimiz. Shundaqdan jayilda turganning chekasida o'tirib bir-birimizni qutlag'an bugun ekan, baribizlar bugun bayramingizlar bilan qutlayman. Jo'g'orida aytib ketishdi, hurmatli o'zim taqsirlar, damolar aytib ketishdi. Allah suygan pendesine sınov öğretti. Buna sizlerge ayrı bir düşüktü sınovunu berse de bugün dasturxon chekasida sizler bilan birga turamiz. Sizler yalnız emassizlar. Mamlakat var, mamlakatimdagi qayrildi jamoatlar var. Daima sizlarni qo'llab boshlab turamiz. Endi aytarim. Yaratgan Allah tүйшігін берсе, шифасын қоша етсін. Daima ниет қылалы, daima арамызда отырған сол жарандарға, біздің урматтуу жарандарымызға Алла шифа берсін. Ормаңыздар ешқашан. Daima шундай көптің қатарында, шундай dasturxon chekasida birimizni құттап жүргенге жеткізсін Аллахым. Эми урматтуу кайрымдуу жарандар, сиздерден Аллах разы болсун. Кылайын жасаган аракеттериңерге береке бейиз берсин. Бул акыткысы болгосун. Дайыма мындай элибизге жараткан Аллахым тегиздикти, калыстыкты, адилеттүүлүктү, боорукерликти берсин. Ошол боорукер жарандардын ичинде ниеттилик кылып ушундай бир кайрымдуу болобу деген жарандардын катарында болобу. Дуабызды жараткан Аллах кабыл кылсын. Мынакей аксакалдарыбыз бар бул жерде. Мына бүгүн айтпасам болбойт. Кубаныч Каттарбек агабыз, Эркебай агабыз бар бул жерде. Жалпы эле аракетибиз кайрымдуулук, боорукерлик, ошо жараткан аракетибизди жараткан Аллах колдоп коштук. Мындан кийин дагы бардык мындай жарандарга тегиз карап боорукер болушту
nasip etsin. Hurmatlı uyuşturucular, sizlerge dağılы yoktарыңыз, rahmat айтам. Bundan keyin bunday жүргүлөрдүн башатында айлап өтүп болот, башатында турат деп ишенем. Сиздерге ишендирип айтып кетем, бар болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Сизге дагы ишендерге ийгиликтер болсун. Кошкен, сиз келиңиз. Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı uşaqlıqlar. Çınında bugün bardığımız içinde suyuncu iş bolada. Şunday жақсы самалықтарды дайым, жақсылықтар uşaqdan başlap жүреді. Өзіңіздер біліп, бізден ел ішіндеріндегі ынтымақ, пандемияда қандай ынтымақсыздықты көрсеттік. Республикаға үлгі болады. Şu дары-дәрмектерді бекер бергізді, скорый сатып беріп, başka işlerden günlüğü, ben ayrıca Mustafa Bey'den görüyorum, tınbaydı geldi, bu günlüğü tınbaydı geldi. Ondan erişince işlerden olanlar, yüz yoktur, yüz sağlık veriyorlar, produktsuz yok, produkt da veriyorlar. Bugün buna hemen açacağım, güçlü güçlüklerden de koydukkan, şularda bir gömülünü götürebildim. Şu tuğanlar, bu жақсылықтың başarılı, Құда қаласа ben ulanat dev şeyden, sizler özünüzler bilip, ben özü жалпақташқан боламын. Бірақ біз Бішкекте барысында Ұршақ деп қоямыз. Ұршақ зонасында 60.000 кişi var. 60.000 бүгін ішінде кişi var. Біз шындай іштерді қылсақ қиналмайлы қыламыз. Бұндай ішкерлерді де қиналмайлы қыламыз. Мен ошонда bir идеямен шыққанмын. Бүгінде bir соны береді туғанында. Мені де соны. Ол деген сізден көңілмен шығармын. Өзі сон береді, өзі сон береді. Ошонда çok ақсылар болады. Мына бек шумырында Mustafa'nın göz bu жерде bir туғаны зор отқан екен. Uşaqның шындай ынтымақсыздығы өте боркен işlerге, өте ахуал нашар işlerге қарсы айналмайды. Мына ораздар деген анапияға туғанымызды тарттық. Мына бүгін 7 gün болды. 407.000 ақша жоқ. 407.000 жақсырақша. Құда қаласа мына келді ошо ынтымақсыздығымызды бұлай өршіміз керек. Ушундай іс-шараларды өткөрүп өршіміз керек. Şu Türkiye жақсылықтарға бұл ұлы жақсылық. Bundan ötken жақсылық жоқ, bundan ötken rahat da жоқ. Birini suyuntüden ötken rahat жоқ. Onun ötken baktırılık жоқ. Şular gülse, ben hatta şunu bağlı. Bişkek'te başlı деген қауым бар. Сылайда şunday olansa Batı kelinde bir жөнө түсті. Анан өзгөн ынтымақ қауым жетекші ұтпай көрмағаны. Bizim işler o şitandan da Kamallar tanımasına gerek. Şimdiyette'den başlı qavm işte sanım qoşup koydu. Toza işte gerekli üyün eşletleri yapar, eşletleri erip taşını alıp koyardı. Rahmat. Konsekvensinde var bolmamız şunday жақшылық işlerde daima aktif қатысып жүрөсүz. Құдайым сізде daima шундай жақшылық қылғаннан шаршатпасын. Алла Таала разы болсын сізге дагы. Анда эмесе сөздүн кезегі мына жалпыбызга эшик ачып дастархан жайып отурган бизден Сейитбек ресторанынын ээси Эркебай агабызга сөз берели. Келиңиз ага. Урматтуу меймандар, хуш келипсиздер. Buna bugün sizlerden bu mimar olmadıklarından Allah Teala'nın verdiği bir gündeki rızkısı. Bir gündeki rızkı adamın yüreğinde çınırlı koyuyordu. Öğlenin götürüp, gelecek olan ümitini Allah'a sürüktü. Buna şunu uyuşturup o öte yaşlı odasına, sigaranın derlesi olmaz, eksi oluştur odasına. Birinciden Allah'tan bir günün rızkısını sever, ikinciden hemen işgirler yokuz. Kendi işmenin var, bazılarının kapçıyor, o şurada eski Eviksan demarmanından taşıdı, bunlar bir soğuk olur. Hemen Kuan Cennet'de bizlere böyle Facebook'a çıkmaydı kendimiz, yüzü göstermeydi kendimiz, insanları geldi alsın. Жақшы нема ақша которып, үй салғандарда жардамдарын келеді алсın. Бирок бір пүрөчкан бар екен, ушу баягы тартып, мына берип атамын деп Facebook'a жайлаштырбайт экен да. Эми муну бир гана нерсеси бар да, Алла билсе өзү билет. Оң колун бергенде сол кол билбесин, сол колун бергенде оң кол билбесин дейт. Hazırda gelme koydum hele, geleceğimi konuştu. Çok dönemde geldiğimde bir şaşıp etmeyip dediğinden gelip gittim.
Endi buna xizmat qilganlar sizlarga rahmat. Bu yerlarga ne qiladi? Sabrlı olmalar. Sen aytganday bu dünya sınov dünya. Allah Taala Xudo qalasa artık bu dünyada daha yaxshi bo'lib ketasiga niyet qilib, ko'ngilni ko'tarib, shayib yaxshi bo'lib ketasiga. Artık dünyaya varganda sizler bizge qaraganda yaxshi qatorga borishinglar mumkin. Sebebi bu dünyada sinovsiz o'tib o'tasizlar. Uşul anca gücü çektirgen balaçıqa adamlar, uşlarda qaragan ataylıдағы бұл батыр деп қосылды да. Алардағы екесе соғыш құрмандасыңар, еме ішіңерге егіліп, еме неде жарға жақшылық болсын, еме біреулердің фамилиясын аташының керегі жоқ. Бұл жерде әрбір bir insan özünün жүрегінен шыққанын ұлатар. Esen bolonu, tinç bolonu, rahmat boldan, şidip жүре берділер. Rahmat, sizге de Allah razı olsun. Elbette, tuğda ayttınız, aytып бергенде, айтпай бергенде сол көбірек деп. Бірақ, Эркебай ака, біздің неме жетекчибиз болот, жетекчи урушсалар айтып қой берейік туғандар. Restoranda hazır bir adamga 200-300'den alınır. Bunda есептегенде 200 adamga alganda 40.000-60.000'de toymanaga berişimiz керек эле. Ошо 40.000-60.000'de менин атымдан деп биздин үй-бүлөбүздүн атыбыздан деп Эркебайга айтса болот. Болсо койгойлар, рахмат, Алла разы болсун, Алла разы болсун. Урушсаңыз да кайтам. Рахмат. Анда бизе эжеке сиздин сөзүңүзгө келесиз. İşçilerin katışıcıları barınızlar, hoş gelmişler, tamamınızlar tatlı olsun. Buna kıskaçı aytkanımda çok artık aytı düştük. Sizler Allah'ın suygun pendesizler. Allah özü razı olsun. Gelecekte narkı dünyanın beyişi bolunuzlar. Beyişi bolunuzlar olsun. Ana şunday жақсылық işlerdi қылып жүрген Muzaffarға иіліп тасып етеміз. Muzaffer, Allah razı olsun. Эки дүние бактылуулукту насип кылсын. Құдай Таала үй-бүлөңүзгө аманчылыкта болсун, балдарыңыз бактылуу болсун. Сизге окшогон инсан болуп элге кызмат кылган, эл ыраазы болуп, элдин кадыр ээ болгон инсандардан болсун. Дайым ушундай соопчулукка кол сунуп жардам берип жүргөн республикалык деңгээлде биздин Кубаныч мырзабыз бар. Сиздерден жаштарыбыз үлгү алып, сиздердей инсан болгонго насип этсин. Сиздердин эмгегиңиздер ат көтөргүз, айтып бүткөз күнүңүз болсун. Аман болгула. Рахмат, сизге барыңыз. Анда бизе Айылдык кеңештин депутаты Айбек Сакарис. Assalamu alaikum. Бүгүнкү урматтуу иш-чаранын катышуучулары, куш келипсиздер. Биз эмне дейбиз? Сиздерге чын денсаулык, узун өмүр, Аллах Таалам ичинде сыноо берип атат. Саалыксаңыздар, Кудай кааласа баары жакшы болуп кетер. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды караган ата-энесине, бир туугандарына, жакындарына Аллах Таалам күч кубат берсин. Бүгүнкү ушул иш-чарабыз жакшы болсун, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жанардарыбыздын аз да болсо көңүлүн алганга аракет кылып отурабыз. Жакшы отуруп, көңүл ачып, ойноп кетиңиздерди суранабыз. Жана ошондой эле ушул ишке биринчилерден болуп уюштуруучу болуп турганда Музаффар Касыр, Алла разы болсун сизден. Салима эже, сизден да Алла разы болсун. Канша эже, сизден да Алла разы болсун. Бул өтө чоң иш. Бул өтө Алла разы боло турган иш. Бул ишти ар ким эле кыла бербейт. Буга убакыт керек. Буга убакыт менен кымбат нерсе да. Ошону арнап уюштуруп жатасыздар. Алла разы болсун. Жана ошондой эле мына Куршап элинде бул Куршап элинде сыртта жүргөн баардык жарандарыбыз бир сом болсо да акчасын кошуп, ушул иш-чаранын болушуна аракет кылган баардык жарандарыбыздан Алла Таала өзү разы болсун. Жана ошондой эле
Бишкектен Кубаныч агабыз келип отурат. Ошо сиздерге бирөө болсо да жакшы сөздөрүн айтты. Кубаныч агабыздын кылган иштерин эми айтпасак деле баарыңыздар билесиздер. Кыргызстан боюнча биз Куршавели жалпакта жүрөөнү биз Кудай кааласа мындай эме болуп жүрөбүз да, өрнөк болуп жүрөбүз. Уюмдубуз, баардык жагынан Кудай кааласа жакшыбыз. Кубаныч аба сизге да Алла ыраазы болсун. Дайым жакшы иштердин башында жүрөбүз. Бунун баардыгы ошо эл үчүн болуп жатат. Аны ел дагы билет. Ушу кылган иштерибизге ийгилик боло берсин. Биз ар дайым колдойбуз, коштойбуз. Жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз сиздер жалгыз эмессиздер. Сиз менен Куршап эли баардыгы сиздер менен биргебиз. Куршап айылдык кеңештин депутаттары дагы ар дайым сиздерди колдоого даяр. Мен иште өзүм да жеке колдоого колуман келишинче даярмын. Бүгүн жакшы отуруп, көңүл ачып ойлоп кеттиңиздер. Кудай кааласа бул биринчи салам акыркысы болбосун. Мындай иш-чараларды ар дайым кылып, ынтымакта бирге жүрүүнү Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Рахмат чоң көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, урматтуу агалар, эжелер, бар болуңуздар сиздер дагы. Дайым ушундай жакшылык кылгандан сиздер дагы Алла Таала чарчатпасын, бар болуңуздар. Рахмат, дагы бир жолу кош келипсиздер. Жакшылык кылуудан Алла Таала эч кимди чарчатпасын. Анда бизге келиңиздер. Бүгүн той. Көңүл ачалы, ырдайлы, бийлейле. Келиңиздер биз мынакей биздин албетте бул дүйнөдө адамды бир гана инсан эч качан таштабайт экен да. Сен ким болгон күндө дагы ал адам таштабайт экен. Ал албетте бул энелер экен да. Энелерибиз бар болсун, апаларыбыз бар болсун. Энелерибиздин, апаларыбыздын урматына бир кол чаап коелучу. Бар болуңуздар сиздер. Сиздер чачабаңыздар, сиздер бар болуңуздар. Албетте сиздер урматыңыздарга биздин ырчайыбыз Каникей Абакирова, Абакир деген жакшы кайрымды тартуулайт. Кабыл алыңыздар апалар, бар болуңуздар. Кош келипсиздер. Менин алтындарым. Жайылган дасторконго кош келипсиздер. Ушул жерде отурган жан апаларга эжесиңерге арнайын, эжесиңерге апаларга арналган бир калбаңыздар. Yüzüm
Ошондайдан кийин сиздерди бийге тарткан армайсың деген урунда берет. Кана жалпыңыздар бийге чыгыңдар экен. Кана бүгүн той, бүгүн майдан. Келиңиздер өзү. Уулдарыңызды кыздарыңызды алдыга бийдейбиз. Керек эмес, байыры. Келиңиздер. Bayramlık geçerisinde kabul olaydı. Andemisi tutuklu sözgü Özgün Rayonluk Mamleketlik Administrasiyasının başçısı Akimdin Orunbasarı İbrahimov Maksatbek Tolkunbekovich Agayızın cemaatine gelgisler. Bu kıyım iş, cumuş, iş көп, cumuş көп, biraz karamalı kaldı. Arabaya verilmeyiz elbette. Hoş gelipsiz özünüzlerden altınday bolğan vaktınızlarda ayabasından gelip bergenizlerge sizlerge çok rahmat gereksin. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ага эжекелер, урматтуу биздин достор, бөбөктөр, жалпыңыздарды ушу бүгүнкү жакшы бир саламаттык менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушул бүгүн келип, атай көңүл ачып, ушунда отуруп кеткениңиздер үчүн сиздерге жана ушул уюштуруучуларга Өзгөн районунун акими Кайбек Сагынбековичтин атынан жана өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылык билдирем. Ушул уюштуруу комитети жалпы менен кызмат кылган кызматкерлери, мугалимдер, ушул атай ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, кыздарды, ата-энелерди алып келип, бу жерге чай берип, ушулардын көңүлүн алып, аябай сонун чоң иш-чара уюштуруп атышыптар. Сиздерге ушул акимибиздин өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу бүгүнкү биздин коноктор, меймандар, мусулманчылыкта жакшы сөз бар. Аллах Таала буга келгенде адамдан сурайт экен: "Сен менден эмне кабар албадың?" депчи. Анан Аллах Таала биз сизди көрбөсөк, сизди билбесек, сизден кандай кабар алабыз десе, айтат экенде: "Билбейсиңерби, мен ооруган адамдардын жанында боломго, билбейсиңерби" дейт экен да. Ошол сындары мына бүгүн кичине ден соолугу Алланын сыноосун көтөрүп жүргөн ар бир ооруган адамдар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, сиздер бир жагы кубана турган жери Аллах Таала дайыма сиздер менен, дайыма сиздердин жаныңызда. Ал эми аны карап, ага жардам берип, ага кызмат кылган адамдардын сообу Аллах Тааладан кабар алып, ага кызмат кылып аткандай сооп болот дейт да. Бүгүн мына ар бир ата-эне, ар бир эжекелер ушул колунда балдарга кылып аткан кызматы бүгүнкү күндө ишенип коебуздар. Аллах Таала бардыгыңыздардын кызматыңыздарды көрүп турат. Кудай буюрса акыретте бейишке киргенге ушул бүгүнкү кызматыңыздар сиздерге бир ачкыч болуп берет. Ошон үчүн ушундай кызматыңыздардан жазбаңыздар. Дайыма ушул жүрөгүңүздөр менен, сүйүү менен кызмат кылгандан эч качан кайтпаңыздар. Ал эми ооруган, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар сиздерге кайрылып, сиздердин жаныңыздарда дайыма Аллах Таала жаныңыздарда болуп, сиздерден кабар алган адамдар Алладан кабар алган менен барабар дейт. Ошон үчүн бүгүн атай ушундай сиздерди чай берип уюштурган агабызга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Акимибиз Кайбек Сагынбековичтин атынан жана өзүмдүн атымдан элдер кандай гана иш-чараларды уюштуруп жүрөт, бирок сиздикиндей иш-чараны, сиздикиндей чоң сооп ала турган иш-чараны көбү азыр түшүнбөйсүңөр да. Сиз ушуну түшүнүп, ушундай балдарды алып келип, кичине болсо дагы көңүлүн ачып берип, ушундай иш-чара уюштуруп берип атканыңызга Аллах Таала сизге ыраазы болгон. Сизге биз дагы администрацияга ыраазы. Ошого биз бүгүн азыр администрациянын акимдин ыраазычылык баракчасын алып келдик, тапшырыктоо уруксат этиңиздер, Рахмат. Özgün rayonduk mamleketlik administrasiyası ыраазычылыкка Özgün rayonundагы социалдык жактан муктаж болгон үй-бүлөлөргө жакындан жардам берип, жана аларга көрсөткөн камкордугу үчүн Куршак айылынын Тургунов Музаффаржон Эргешбаевичке Özgün rayonduk mamleketlik administrasiyасы ыраазычылык билдирет. Özgün rayonduk mamleketlik administrasiyасынын башчысы
Akil Kanibek Abbas Sambek Ağay. Kelin Özgül Şahar. 27.09.2025. Rahmat, maksud Allah sizlerden işinizlerge iyilikler olsun. Allah Teala razı olsun sizlerden. Rahmat. Anda bize hormatlı mehmanlar bizden bayramımız, toyumuz hayradan ulanmakçı. Söz Özgün rayonduk mümkünçülüğü çekilerinden koğumunun жетекçisi Koş Balayev Askat Ağariz'de verelim. Kelgi sağa. Assalamu alaikum. Hormatlı uşul iş-şaranın katışucuları, en birinci Allah Teala'ga maqtawlar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Hormatlı uşul iş-şaranın katışucuları, ben mına demirçilerge şöyle densoluktan mümkünçülüğü çekilgenlerin adından sizlerge terik razısılık bildiremin. Sizlerden her bir uşul iş-şaraga salım koşkanlarının bardığına tapmanlarına bereke versin, ömürleri uzun bolsun, densolukta bolsun, hiç kaçan uğurmasın. Kalganlarga uşul toyumuz bardığımızga kutlu bolsun, bereke bolsun. Barыңыздарды жакшы көрөбүz. Sağ salamatla жүрүңүздөр. Rahmat ağay, hoş gelipsiz sizlere. Rahmat, var bolumuz. Anda bize ardaqlı mehmanlar, tamağa kalqаңыздар, tamağınızlar tatlı bolsun. Көңүлдүү отурыңыздар. Эми көңүлүңүздөрдү экранга буралы, мына бүгүнкү күн албетте көптөгөн түйшүктөр менен уюштурулуп турду. Албетте биз ошол түйшүктүн аркасында биздин Музаффар агабыз баш болгон жамаат уюштуруу тобу жүрдү. Ошол уюштуруу тобунун бир аз ошол кандай болуп уюштурулганга ошол жөнүндө бир кыскача бир ролигиз бар эле. Ошол роликке сиздерди көргүңүздөрдү уралы. Bütün öpsüyle yapmayın. Çadır tartkan, çöptü bir can düğmesi.
жараткан. Аскырыктан, адашканды айта албасам, ар ишиме мактанып айгайласам, көпүрөнү баланы куруп берген ичкен досту ичпе деп айта албасам, кантип турам астында жараткан. Туланбасам, көзүмдү дарданбасам, түпкө турбасам, ак жүзүм жалбаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып, агам болбой кабылдан арданбасам, алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыркан бере албасам, кур нерсене бойнума жетеленип, убакытты пайдама жеңе албасам, кантип барам астында жараткан. Жасалгандай, таптаза турук нурда, гүл жыттардан кыз дүйнө кызыктырган, мээ байланып жүзүнө төккөн кезде мээримдүүнүн өзүндө болуп турган. Келкейим, өмүрдөн түргүткөн, эмне таптым төгөлүп түркүп жерде. Айткылачы, кайсы кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп көп өткөндө. Айткылачы, кайсы кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп көп өткөндө. Kol çağlar olsun, Allah Teala razı olsun bize, canımız emez, doğru olsun. Biz daima sizlerle biz canlıları canları koyuyla, canlıları canları koyuyla, rahmat. Bir kol çağı koyuyla uyuşturdu buna. Allah Teala razı olsun. Var bulmuşta. Ardımızda sizlerge жағымды тартуулап, Асия жана Чолпонай деген кыздарыбызды айындарды чакырып коелу. Сиздерге жағымды тартуулар берсиндер. Сиздер тамакка караңыздар. Жактуу, көңүлдүү отуруңуздар. Жумабеков Мырзали деген оончу, өрчү, жазуучу, аткаруучу даярданып Чолпонай кыздарыбыздан кийин давдар берет. 9-10 жашта Азамат. Сенчи сен? Азамат. Биздин ырчы кыздарда бир кол чаап койбойлубу? Азаматтар. Микрофондун бар бирөөсүн ала келсе, сизди жумшап коелу. Сиздин ырына көрүп турабыз. Karşısında limon
аткаруучу жигитибизге берели. Мырзали сиздерди бийге тартат экен караптыңыздар. Кана келиңиздер. Келиңиздер базыңыздар. Бүгүнкү ишара катышуучулары сиздер үчүн күнара катышуучулар болсун. Sen
ишчербарга келип көңүл ачып келиңиздерге анан ушул ишчерде отурганда бир аз сөздөр мына жерде отурганда ушул кээдир көздөн болсо кээдир туптан кээдир колдон болушу мүмкүн анткени бул сынын баардыгын Алла Таала сынап берген ошондуктан эч качан кайрылбаңыздар наразы болбоңуздар дайым ашык болуңуздар дагы бир жолу ассалому алейкум баарыңызга Валейкум ассалам Мырза Ишмабеков кол чапкырыңыздар сиздин жактуу мен рахмат бар бол бул эч качан өспөсүн Адырса, рахмат меймандар, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучусу Мырзали агабызга бүгүнкү иш-чарага жакындан жардам көрсөткөн биздин жарандарыбызга мусулман бир туугандарыбыздын ыраазычылык сөздөрү бар экен, ошондой эле мынакей сиздерге атайын бийликтештиги бар экен, ошону сүйлөп тапшырып койсо керекпиз. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Ancha-muncha kamchilik ketgan bo'lsa, kechirim so'raymiz. Oldin kelishgacha sizlarning joyingizni olish bizning millatimiz. Buni tushunasizlar, insanchilik. Ba'zi so'zlar arasida aytganda besma chiqib qoldik insonmiz. Bugungi kunda o'sha bizga restoranni hadya qilib berib bir kun o'sha bir tuğandarimizga, jarandarimizga esanliklar ko'rib olmoq degan boshida Erkboy ustozimizga rahmat aytamiz. Bir tuğandar bir qancha restoranlar bor, biroq har kunda berib o'tgan bo'ldi. Hozir qanchalagan aqshani bizga ehson qilib, men o'shani rasxotini olmayman deb o'zining roziligini berdi. Allohim shu uy-buloga tinchlik, omonlikni berib, o'sha restoranni arzon bo'lib ishlashni nasib etsin. Davom bir tuğandar sizlar büyük o'sha dasturxonda o'tirishinglarga bir qancha bir tuğandarimiz sebep bo'lib qolgan. Bütün Qirg'iz eli, bütün Qirg'iziston bo'yicha qiyin to'p harakat qilganmiz. Anan o'zgacha o'sha Qo'shqopda Moskva fondi degan bir tuğandarimiz bor, bir jamoat. Bir joyda o'sha Qavrot joqda Qanjarbek degan jamoat, Qanjarbek degan individning jamoati bor. Ular 30 ming so'm akcha bergan, o'sha ishlatib qo'yasizlar. Bozor joqda, sentraliy joqda Samarqand degan taqsirimiz bor, oldin o'zining jamoati bilan 20 ming so'm akcha bergan. O'sha akchalar o'sha yerga ishlatildi. Hozirdan o'shandan qancha qolgan akchalarni sizlarga sxem qatori berib qo'yamiz. Az bo'lsa da o'zingizlar ko'rib, kompyuterga ishlatib qo'yasizlar, xudo xolasa. Davom bir yo'l boringizga rahmat. Anan hurmatli jamoat, davom bir eskartib beradigan narsa, hozir o'sha yerdan chiqqanimizdan keyin mana bizda Bobur mesjidi janubida Roza park bor. Roza park. O'sha Roza parkning egalari, Roza parkning administratorlari bilan biz bir qancha kundan beri baylanishib kelyaptilar. Anan hozir o'sha yerga borib, kimning vaqti bo'lsa, kechgacha o'sha yerda o'ynab dam olib ketasizlar. Bekor. Tushundingizlarmi? Xudo xolasa o'sha yerdan chiqib, kimdir mumkinchilik bo'lsa, bayonda ishi yo'q bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, borib o'sha vazifangizlar bilan shug'ullanib, kechga o'ynab, baldarni o'ynatib, o'zingizlardan ko'nglingizni ko'tarib ketasizlar. Allohga taolo rozilik bildiramiz. Butunlar Qirg'iz eli bo'yicha berilib, qaytib o'qigan. Hech qachon biz sizlarni tashlab qo'ymaymiz. Bu bir mana vaqtimiz cheklanib ekan, o'shaga yerga kelib jetpay qolyapmiz, gezib topmay qolyapmiz. O'sha uchun ko'rishingizlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alparuvchi iningizga Alloh subhanahu va taolo ömrünü, imanını beriki versin, bola chaqasini rahmatini bersin. Har bir inson vaqtida bo'lib yashashdan millatga bir tuğanda. O'sha uchun bir-birimizga xayrli bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'ladi. Rahmat uchun. Ana bir ejakamiz bor, najrayamiz shu restorandan esi ko'p yordam beradi. Har doim erkaklar aytmoqchi, qancha qilgan insonlar bilmay qo'yadi. Biz ancha-muncha bundan jarib qo'yamiz, bergan omonatlarga yetgan narsaga ko'rsatib qo'yamiz. Ejakamizga ham rahmat, Alloh subhanahu va taolo ishlarini imondan berib berib, o'sha bo'lgan ishlarini rohatlanib bersin. Rahmat uchun. Rahmat, tafsir бар bo'ldi sizlarga. Birazdan keyin az bir qizimizdan ketib tutaylik. Sizga tafsir undan berib qo'yib, Aygul Asqarovna suluqluq saloni dedi. Sertifikat berek dedi. Qabulchilar hozir Muzaffar aka tafsir o'zi bo'lishtirib beradi. Sizlarga
айтады екен, урматтуу элелер, сиздер үчүн, мына сиз Айгүл Асқарованың сұлулық салонунан да bir қоса қойлы. Сіздерді бекер тейлемедеді екен. Тарқатып қойысыз, ошондайды берек бешкен кездерде сиздер тарқатып тұрмыздар. Аға чейин Абдыхабарова Өмірхан деген қызыбыз сіздерге көркем оқып береді. Ama ошол Өмірхан қызыбыздан кейін бүгінгі майрамдық кешені жиынтықтаймыз. Кел. Әлбетте бірінші кезекте сол Мұзафар Тақсырымыз жалпы бүгінгі қайырымдылық сый дастарханына
жалпы салым кошкон жанандарыбызга, мусулман бетбагандарга дагы бир жолу ыраазычылыгын айтып койсун. Андан кийин дамгаларыбыз Кур'ан түшүрүп, бүгүнкү маркеге дуа кылалар. Музафар Таксир, дагы бир жолу кыскача ыраазычылык билдирип коебуз, анан дамгаларды берели. Урматтуу жамаат, ассаламу алейкум. Аллах субханаху ва таала Кур'ан маанисинде, аят маанисинде мусулмандар агайынды бир туугансыңар дейт. Биз ушул Кыргыз элинде, Кыргыз мамлекетинде каерде болсок дагы, кайсы айылга барсак дагы өзүбүздүн үй бүлөдөй көрсөк, кайсы жараны көрсөк дагы өзүбүздүн бир туугандай көрө турган болсок, анан ортобузда махаббат пайда болот. Ортобузда махаббат пайда болгондон кийин бири-бирибизге ырайымыз ашат. Келиңиздер бүгүнөн баштап ушундай бир уран жашашты үйрөнө баштайлы. Ар бирибиз өзүбүзгө калган нерсени кону комшуга каалап, мээреге, көчөдө, айылдарларда, мамлекеттерге жакшылыктарды каалай турган болсок, Алла Таала ишибизди оңойлоп калсын. Дагы бир жолу баарыңыздарга рахмат. Азыр ошол апелден чыкканыңыздан кийин Роза паркка барып ойноп кетесиздер. Алыс жакында келген улуу меймандар, кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, жеген ишиңизге ыраазы болуңуздар, анча мынча ката кетирген болсо кечирим сурайбыз. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, сиздерге дагы Алла ыраазы болсун. Анда эмесе келиңиздер дамалар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Taala şu ayetlerden doğun acırı soğuktur. Allah kanca oturgan bağrımızdan ötkün жақындан bağra bağışladı. Allah'ın ötkünün rahmatına meyerin algın. Özün Allah'ın kavlarını zartlı Rabbi. Allah'ta da özün Kur'an'ında şifa var dedin. Allah'ta okulan ayetlerden, okulan Kur'anlardan doğun Allah Taala özün şu şifalarını var olunca özel yetkirgin. Allah'ın var olunca Allah'ta da iman et hatta sıratı müstahimde Allah'ta özün bekir kıl ya Rabbi. Allah'ta da şu cennete oturanlardan bağır Allah'tan orugan cennetine Allah'ın özünü şifa vergin. Allah'ın uğru vergin özünüzün şifasına koşar ya Rabbi. Allah'ta da özün her bir insan Allah'ta da kanday sunu versen oşun dersege Allah'ta da artına köktüğün acır soğuktuğun Allah'ın özün koşar ya Rabbi. Allah Teala oşun Kur'an'ın şarafatı menen, Kur'an'ın bereketi menen Allah'ta da ihsan kılganlardı. Uşuğa jardan kılganlardan bağır çoğun Allah Teala Kur'an'ın şarafatını şarafatlı kılgın. Kur'an'ın bereketini Allah'ta özün bereketli kılgın ya Rabbi. Allah Teala ardayım şehrimize tinçlik amanlık olsun. Dinimizde erkinligi, memleketimizin büyük bütünlüğü kıyamet ayet Allah Teala uzun olsun ya Rabbi. Allah Teala bütün de Allah Teala bağır çoğumuzdu, bağır çoğu elimizdi. Caman sözden, caman gözden her kanday böyle yapatan saklasın ya Rabbi. Allah Teala özü Allah Teala şu yerde oturanlardan bağır çoğu
өзің бар жоғын Аллах Таала мақтылық қыл я Rabbi. Аллах Таала әрбір берген сұнауың артынан Аллах Таала жақсылықтарыңды көп берген я Rabbi. Аллах Таала қиямет күні Аллахың пайғамбар салам шафаатына бар нәсіп қыл я Rabbi. Аллах Таала ушуларга Аллах Таала қамқор болып қарап жатқан Аллах Таала башында тұрған мемлекет қызметкерлеріне жана ошондой эле ошого Аллах Таала жардам берип аткан ихсан кылгандарга жана ушундай фонддордун уюштурушунун башында турган Музафар Дамнабызга бар жогуна ушул инсандарды карап аткан ата-энелерине жакындарына бар жогун Аллах Таала өзүң бул дүйнө акыреттин бактылуулугу менен я Rabbi. Аллах Таала намаз ибадаттарына бекемдик бергин, ар дайым ушул эли жерине динине кызмат кыла турган инсандарды кылгын я Rabbi. Аллах Таала өзүң Аллах Таала эмне телек максаттарын баарын кабыл кылгын. Аллах Таала баарыбыз Аллах Таала бул дүйнө акыреттин жакшылыгынан көп бергин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахим. Рахмат, дамалар бар болыңыздар, сіздерге Алла разы болсын. Рахмат. Бізге жардам бергендерге бізді сыйлагандар Алла Таала разы болсын. Өміріңер ұзақ болсын, келешегіңер кең болсын. Бізге бетті берген құлыңыз сіздерге меңді берсін. Рахмат үшін мен неберемді сыйлаганмын. Мынау Молдова өмір ұзақ болсын, келешегі кең болсын. Дегендер жүзім болсын, дистағандар арқа болсын, басқандар қой болсын, дегендер қой болсын. Дайым денсаулықта болсын. Şu vardı silah gelin, şu ortalardan rahmat, gelecekler kem olsun, ordular sakayıp geçsin. Allah Taala bizge mingdi bergen olsa bulardan, bizge yüzü bergen olsa bulardan mingdi bersin. Evli günü har koy, dar koy. Şu bizi dayım silahlanın için Allah Taala'nın mahsusunda жүрөбүз. Siz ko'g'lar. Amin. Allahu akbar. Rahmat. Jere бар болыңыздар. Rahmat анда бар болыңыздар. Матадалла амдар бар болыңыздар. Мақұл, рахмат бар болыңыздар. Музафар Дамла сізге дагы чоң рахмат. Урматтуу меймандар, дайым ушундай жакшылык күндөрдө амандашканча айдан аман жылдан эсен болуңуздар. Бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу меймандар, араңыздарда Куран окугандар барбы дейт? Куран китеп бар экен, береке. Куран окугандар барбы дейт? Куран китеп.
hurmatli jamoat. Bugun 27-si shu Nukusga chekilgan janoblarga to'g'ri Roza Parkı üyeleri, Roza Parkı'nın administrasyonları bugün şu bütün çekilgan yutuğumuzda yaktan tarafından taraf bir besplatlı geçki oyun qilib berib Allah Taala bulardan tapınlarına, imanlarına bereke verip, har doim bu yerimizde şunday sonun hizmet kılışık Allah Taala nasip etsin. Başçılarına, bu işlerini uyuşturanların sazlarına razısınız biraz, rahmetlerinize. Let's go.